Yes, reka nguri gusuza kandi nwa nikaze umukunzi wacu dema kudukurikira umunsi ku munsi, reka ngubwire ngo uri agaceceno gose kwamaze ukanda subscribe ngubutse nawe utarayikora akuyikora kugira ngo igihe cyose arishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najyo bashiko bakibona mu bambere, ndetse kandi turishoho no kujya tubona 3 kuri 5 ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bitambuka nga kuri Magic TV. None rubundi ongera nyemerere uri neza umwanya muto kiramo turamburire hamwe isipaza amakuru mashya. Rubundi na amakuru akomeje kugenda atigisa ibitangaza amakuru bitandukanye ni kuri amasano ubundi akomeje ndagaruka ku makuru akomeye cyane, na amakuru adasanzwe yerekeranye n'intambara ikomeje kugenda ibera ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ndetse n'umwuka mubi cyane ukomeje kugenda ugaragara hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Kwiza amagingo rero tukikurebera hamwe rero aya makuru adasanzwe, aho kwiza amagingo aya n'ubundi ubwato bw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF zamaze kohereza hariya mu kiyaga cya Kivu bukomeje kana n'ubundi butitiza mu buryo budasanzwe ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC. ni mu gihe kandi FARDC muri gahunda zikomeye cyane zo gutegura ibitero karahabutaka yifuza kuba yagaba ku ngabo z'umutwe wa M23, aho kwiza amagingo ya indege zigera kuri 12 ni indege za drone zo mu bwoko bwa CH-4B. Indege zikaba zaraguzwa harara mu gihugu cy'Ubushinwa, aho bitangazwa ko zigiye kwazakerekeza ku rugamba by'umwihariko mu bice byamaze kwigarurwa n'ingabo z'umutwe wa M23 zikagenda zihamena urufa rw'amasaso n'ubundi bintu leta ya Kongo itangaza ko bigomba kuzatuma igihe cy'ibyumweru bibiri byonyine bishira uyu mutwe wa M23 waramaze kurimburwa ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Si ibyo gusa kandi turaza no kugaruka ku makuru y'umuturage w'igihugu cy'u Rwanda waje kuba yaraserwa mu kibaya gihuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo, akaraswa cyangwa se akaba yishwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Wazalendo, nyuma y'uko n'ubundi akomeje kugenda hagaragara umwuka mubi cyane ukomeje kugenda ugaragara hagati n'ubundi y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo, ndetse bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane nyuma y'uko n'ubundi ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF kiza amagingo ya zamaze kohereza ubwato bw'intambara ndetse n'ubwato budasanzwe bwamaze koherezwa hariya muri kiyaga cya Kivu n'ubundi gisanzwe gifatanye n'igihugu cya Kongo. Nibyo tugiye kuba twareba muri 5 kuri 5. icyo ngusaba no kunyereka ko turi kumwe 5 kuri 5 n'ubundi ukanda subscribe ugasiga igitekerezo cyawe aho ngo muri comment, ubundi tukajya tubana 3 kuri 5 makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bitambuka nga kuri Magic TV n'amaze kwikorera ingeno ubundi ngwaye ikaze. N'ubundi rero amakuru akomeje kugenda agarukwaho mu bitangaza amakuru bitandukanye, n'amakuru n'ubundi yerekeranye n'imirwano ikomeje kugenda ibera ku butaka bw'igihugu cya Kongo, aho n'ubundi ibintu byamaze guhindura isura mw'abantu mwe by'umwihariko rikadore ko igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo. Aho kwiza amagingo ya bivugwa ko inyeshyamba z'umutwe wa Wazalendo ku munsi w'ejo aribwo zishe umuturage w'igihugu cy'u Rwanda, aho zamwiciye rero hariya mu kibaya gihuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo. Ni nyuma y'uko n'ubundi uyu muturage yarasanzwe n'ubundi agiye mu bikorwa by'ubucuruzi bwambukira imipaka. Ibikorwa n'ubundi byakomeje kugenda bituma ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC zikomeza kugenda zihura n'ubwoba bukomeye cyane, nyuma y'uko twasozaga iki cyumweru turimo kugenda iki cyumweru dusoje n'ubundi aribwo ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF hagaragaye amashusho ya video ndetse n'amafoto bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bigaragaza amato menshi cyane ya gisirikare y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. na amato yagaragaraga asa naho ari kure cyangwa se video bigaragara ngaho zafatiwe kure, ariko n'ubundi bigatangazwa ko ari ubwato bw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF bw'intambara n'ubundi ngo bikomeje kugenda bwoherezwa hariya muri biriya bice kugira ngo bukomeze kugenda bugota bimwe mu bice bigiye bitandukanye. ni ibice n'ubundi rero bihana imbibi n'igihugu cya Kongo. Bivugwa ko leta ya Kongo ikomeje kugenda ishaka uburyo n'ubundi ngo yagota igihugu cy'u Rwanda ngo maze ikagitangizaho intambara yifashishije iyi mitwe y'inyeshyamba irimo nk'umutwe wa FDL usanzwe urwanya ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda, ndetse dore ko uyu mutwe wa FDL kugeza amagingo ya ari umutwe wamaze kuba wakizezwa na leta ya Kongo kuba n'ubundi zaterwa inkunga ngo maze ukabasha kuba wafashwa mu gutangiza intambara ndetse n'ibitero bikomeye cyane kuri leta y'u Rwanda, aho bafite kandi gahunda zikomeye cyane zo kuba bahirika ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda. Si ibi gusa kandi kuko kugeza amagingo n'ubundi leta ya Kongo yamaze kuba n'ubundi yatera ikikango inyeshyamba z'umutwe wa M23. ni inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziherutse kuba n'ubundi zafatirwa imyanzuro n'uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi nyuma yo gutangaza ko rero agiye gushora agera kuri miliyari 649 zose mu kugenda agura intwaro za gisirikare zigiye zitandukanye, aho yatangaje ko riragomba kuba yagura indege zo mu bwoko bwa drone ni CH-4B zigera kuri 12, ndetse kandi akagura n'indege za Sokyo 25 zigera kuri 4. Yatangaje ko rero izi ndege za Sokyo 25 zigomba kuba n'ubundi zagurwa zigasanga indi mwari isanzwe iri ku butaka bw'igihugu cya Kongo zikaba indege 5, ndetse kandi
bakagura n'izi ndege 12 za CH4B ni indege za drone zitagira abapilote ariko zizwe kuba n'ubundi zarasa urufa rw'amasasu ku birindiro by'umwanzi ndetse no kuba zagenda zikora ubutasi. Aho yatangaje ko rero izi ndege za CH4B zo mu bwoko bwa drone n'ubundi zigomba kuba n'ubundi zose zagera ku rugamba nk'ari indege 15 kuko izi ndege 12 yatumije ngo zigomba kuzasanga izindi ebyiri eshatu zisanga ziri ku butaka bw'igihugu cya Kongo ngo maze zikabashwa n'ubundi zagaba igitero gikomeye cyane rero muri bimwe mu bice bigiye bitandukanye byamaze kwigarurirwa n'izi ngabo z'umutwe wa M23. Muri ibi biciro n'ubundi ibyo leta ya Kongo yifuza cyane n'ubundi birimo agace ka Rubaya akigaruriwe n'ingabo z'umutwe wa M23 ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane ubwo aka gace n'ubundi kakomeje kugenda kariza leta ya Kongo mu buryo bukomeye cyane turi ko n'ubundi ari agace kari gasanzwe kabarizwamo amabuye y'agaciro menshi cyane ndetse akaba nako gace ka mbere n'ubundi bivugwa ko kakagaragaramo amabuye menshi cyane agiye atandukanye y'agaciro bikavuga ko rero n'ubundi aka gace ariko leta ya Kongo yifuza kuba yakisubiza. Leta ya Kongo kandi kifuza ko yakisubiza n'agace ka Rwindi kigaruwe n'izi ngabo z'umutwe wa M23 nyamara kari gasanzwe karimo ibibuga by'intege mpuzamahanga n'ubundi byakomeza kugenda byifashishwa n'indege za gisirikare z'igihugu cya Kongo dore ko bivugwa ko n'ubundi indege z'intambara za gisirikare z'igihugu cya Kongo ariho zakunda kugenda ziparika kugira ngo n'ubundi zicungirwe umutekano wazo. Bwiza magingo rero aka gace ka Rubaya kakaba karamaze kwigarurwa n'ingabo z'umutwe wa M23 ndetse nazo zikakishimira cyane bitewe nuko byakomeje kandi bitangazwa ko rero ariko gace kavukamo uwitwa Sultan Makenga n'usanzwe n'ubundi ari umurwanyi ukomeye cyane muri umutwe wa M23 dore ko ari ugenda ayobora ibitero bigiye bitandukanye n'ubundi bituma uyu mutwe wa M23 wigarurira ibi bice bigiye bitandukanye byo ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo. Ibi byose rero n'ubundi bigatuma uyu Sultan Makenga komeza kugenda ahigwa bukware n'ingabo z'icya Kongo FARDC na leta ya Kongo muri rusange. Ibi byose rero n'ubundi bikaba bikomeje kugenda bituma rero leta ya Kongo yo ikomeza kugenda ishora akayabo menshi cyane k'amafaranga menshi cyane mu ngengo y'imari yo kugura intwaro zigiye zitandukanye nigo n'ubundi zigomba kuba zayifasha rero mu guhangana n'uyu mutwe wa M23 ari no kugenda n'ubundi unazana n'abasirikare bagiye batandukanye by'umwihariko nk'ingabo za hariya mu gihugu cy'Uburusiya ndetse no mu gihugu cy'Ubushinwa. Ingabo zamaze koherezwa zatoje ngo bidasanzwe za hariya mu gihugu cya Afurika y'Epfo ni kwa Perezida Cyril Ramaphosa aho bitangazwa kuri rero n'ubundi zose zigomba kuba zakifashishwa rero mu guhangana n'uyu mutwe wa M23 kugeza magingo aya ukomeza kugenda uko wibera akaraha kajya ndetse ugakomeza kugenda unakora ibikorwa by'akasamutwe rero ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo. Leta konke bitangaza ko rero mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri byonyine uyu mutwe wa M23 ugomba kuba n'ubundi wakorwa ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo kugira ngo n'ubundi amahoro n'umutekano ukomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo. Yes, ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse natwe nibyo twakomeza kugenda tubagezaho biciye anga kuri Magic TV. Icyo tugusaba kandi no kudutega amatwi ndetse kandi ukatwirika ko turi kumwe ukanda subscribe ugasiga igitekerezo cyawe aho ngo muri comment bijyanye nuko wumvise amakuru twakugejejeho ubundi tukajya tubona atatwi gatanu mu makuru yose ndetse n'ibiganiro by'ibitandukanye bitambuka anga kuri Magic TV. Turabakunda cyane andi makuru agizweho na demokanya gatuya cyane ni mu